Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Dek Jihun. Ada Mas Iqbal, ada Mas Farizi, ada Mas Riko, ada Mas Hanif, ada Mas Rama, dan ada Mas Elvan. Mas Elvan ini memakai barungan apa ya? Kepala macan. Wih, kepala macan. Mas Rama jadi Buntut macan. Wah, Mas Rama jadi buntut macan. Terus ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barungan. Wah, barungan hitam. Terus ada Mas Riko. Mas Riko memakai barungan. Wah, barungan hiu. Mas Farizi. Halo guys. Mas Farizi memakai barungan. Wah, barungan kodok. Terus ada Mas Iqbal. Halo guys. Mas Iqbal memakai barungan. Singa kecil. Wah, singa kecil. Dan ada Dek Jihun. Halo guys. Dek Jihun memakai barungan. Oh, ular. Yo, saiki Mas Elvan. Ayo Le. Iya. Iya. Yo, duduk yo Mas Elvan. Yo, saiki Mas Riko. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Ngerti yo, yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutha raja. Sumikira saka sak tengahing alas gagah wangi. Ayo. Yo, piyungamu oyen di. Yo, duduk yo Mas Riko. Yo, sekarang Mas Iqbal. Barungane nek omah kok, Mbak? Nek omahe dhewe. Ayo Mas Iqbal. Ya kok nek jebol lah kok dadani lho. Keluar. Keluar, Mas. Ayo Le. Barungan oyen.
Iya. 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 Duduk yo Mas Iqbal. Ya sekarang Dek Jihun. Ayo Hun. Dekat Mbok Ciko. Ibu E. Ya duduk ya Dek Jihun. Ayo Mas Henip. Tuh duduk, Farizi duduk. Ya duduk yo Mas Yeni. Yo Mas Farizi. Piye kuwi piye. Kebelik Farizi. Farizi. Wes dilempake wis. Kene iki lem akeh Mbak lem berungan.
Rai sawi potol deh. Ya duduk ya. Ayo Jihun. Di Jihun. Ayo Hun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.